ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana pauruan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kumusta ti matmato ng negosyo tayo, Jojo? Nanayas ti taray ti negosyo, Lala. Nasayahat mat no kasta. Say-saya atom nga imatunan ti negosyo. Gaputain talagkan ka ni Daddy Daychay a negosyo. Di kagganag. Talaga kasta ti raramidag. Rumpang lang. Laglagi pam, asyak ti mang pakpakan ka. Diyak malipatan na ita. Ala, mga takit din. Agtumar ka pa iti agas mo. Sige, katagyang manak iti panagayan mo. Mariknak at talaga ngay ayatan na. Gaputain sukat mo ti aginam kada kami kin ni Rico, nga anak ko. Impatag mo mo ni Rico. Kan, imbilang mo kaspud-pud no nga anak. Wan, Lala. Alakit din. Ituloy mong timangan. Ang mga numalabas ti oras sa panang tumarmo karag ti agas mo. Kumusta ti panagadal mo, Claire, anak? Nasayat lat tamat nanang. Ngam, masapul manan nga agbayad ak iti matrikulak. Gaputa pa nag-i-exam manan. Anya? Ay, sapay mabayag pa iti sweldo mi. Ngam bayam, agremedyo ak. Masapul ang maka-exam ka. Agyaman ak nanang. Bayan nyo. Agadalak anaimbag. Tapno matungpal ti arapaap mo para kanya. Agyaman ak no kasta anak ko. Ikarkarigatak ti mang paadal kan ka. Nga uray di na ta supsuportaran ni papam. Wan nga agpaiso nanang. Anya nga tanwag kidawak matan ka ni papa. Mabalin nga ta nanang. Maiturid mo ka diti umasidag kan kwa na, anak ko. Wan nanang. Amak mati pagkidawak. Iturturod ko ti agkidaw. Barang patganak nanang. Sige nga rod. Padasam ti umasidag iti amam. Barang patganak ka, anak ko. Mami, kwartaman. Naibus nga minan ti allowance ko. Anya? Apay ang naibusan? Idinto ta intad kon ti makalawas nga allowance mo. 5,000 amin ti intad ko. Ikandakid din, mami. Agmay-may sa akmat nga anak mo. Iswasyak lang ti agnumar iti kinabak nang yo. Ala, ikan ka. Ay, nakalalayang ka nga gastos. Ikan ka nga maudin da ito eh. No ibusam, magmagnakan amapan ag-eskwela. Nawatam? Un ka di, mami. I love you. Saan mo ngamin unay panuinuyan ti aramid ni Rico, Lala? Masapo lang makasursuro. Kat sana mapasamak ti kasta no itad mo amin na kayat na. Anya ko man. Husto ti ko na ni Rico. Agmay-may sang anak ko. Iso arumbang lang nga itad ko amin a kayat na. Lipatan mo tinibagak. Sikat ti makamo. Kat pasensyakan no nakibiyangak. Ala, pasensyakan, Mari Lovely. Talagang awan maipabulot ko kan ka. Naira na nga mi ngayon may tikabsat ko. Kat binulod na ti kwartami. Ay, nagrigatan ti kastoy. Padasam ti mangibaga iti sabali. Barang makabulod ka matlaang. Uwan mare, padasak nga rod ti bumulod iti sabali. No ad ako makwarta, talaga apautangan ka. Amumot kanya sa anak anaimot. Amok dayta, iso nga rod asika ti inasitga. Ngam sorry, tanaira na nga awan kwarta. Kumusta nga'y tinapanam, anak ko? Adda ka dinabulod mo apagbayad ti apok? Ay, awan nga rod nanang. Nagrigat ti sitwasyon mi ita. Sapay mabayag pa iti sweldok. Jakon amuno niya ti aramidak. Jakmat kayat amadismaya ti anak ko. Di mo't adda ka ni ka ti cellphone number ni Jojo. Anya nga't ano padasim ti agkid daw kan kwa na.
Uray bumulod ka no iso. No mabalbalin, jak ko makaya ti makisarita kan kwa na nanang. Amang ano maamuan man ti asawa na kat makaungat. Jak kayat ti makabasol. Ay, alangarod, padasin ta ti agsapol iti mang pautang kada tayo. Tapno makaiksamin ti apo ko. Agyaman ak tapinatgan niyo ti awis ko, Papa. Adang aming napatag nga ibagak. Imayak, gaputan mo ka napatag ti ibagam. Gusto kayo, Papa. Kasapulak namin ti pang matrikulak. Sa anak ang maka-examen, sa anak ang makabayan. Anya? Italamanan nga kidawak, Papa. Pangaasiyo tapat ganda kumamat. Amo mo ti sitwasyon ko, Claire, anak. Saan ka basta makairwar ti kwarta? No saan ngay palubos ni Tita Mlala? Oray bumulod kami latan kada kayo, Papa. Siya kung ti mangipakada ka ni Tita Lala. Anya? May tured mo akasarita ni Lala? Wen, Papa. Iturtured ko. Barang umanugot apabuludan na kami. Sige, anak. Kasaritan. Barang mapabuludan na kayo. Kumusta ti panakisaritam iti amam anak ko? Anya ti kunana? Nanang, saan ka no abasta makaigam iti kwarta ni Papa? No saan nga agdalan nga umuna iti asawa na? So ako nakasyaklangan ti makisarita ka ni Tita Lala. Ibagaklangan abumulod tayo kadakwada, Nanang. Maiturad mo ka di, anak ko? Uwan, Nanang. Iturturad ko. Tapno ada pagmatrikula. Sige nga rod, barang umanugot. Ibagam nga isubli tamatlaang, apaman ang makasweldo Uwan, Nanang. Apay nga da ka dito'y bastarda. Anya ti masapol mo kada kami? Pasensya kayon, Sir Cesar. Mabalin ka di ang makasaritak ni Tita Lala. Ada ko man napatag nga ibagak. Sigurado lang nga saan ka nga garamit iti jak magustuhan. Apay, anya ti ibagamit ti anak ko? Pangaasiyo ko Sir Cesar. Ipalubos yo kuma ang makasaritak ti anak yo. Napatag ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Ito. Anya ti ibagam kanya, Claire. Ibagamon, gapot na adupay tinapatag nga aramidak. Tita Lala, pasensya kayo no inasitgan kayo manan. Ibagam ket din no anya ti gagaram. Saan mo asayangan ti oras ko ang makisaritakan ka? Kwa tita, da kayo lang amin ti amok apag kidawan iti pabor. Mabalin ka di apabuludan dak iti ibayad ko ija school. Anya? Apay, sigurado ka ang makabayad kayo? Wan tita, isublik, apaman ang makasweldo ni Nanang. Daytakat ngamin, agraraman ngamin ti kabit nga inam. Pangasiyo kumamat, Tita Lala. Di yo kumamat insulton ti inak. Saan mat akabit ni Nanang? Gaputada kami ti imuna itibiyag ni Papa. Awanan ko itiboen! Nagturad kamatan amang iparupa kanyak iti daytan. Wan, imuna kayo itibiyag ni Jojo. Ngam siyak ti pinili na. Gaputan na uma iti kinarigat iti danayo. Awan maipabulod ko kan ka. Ala, pumanaw kan, sakbay nga ipakamat ka kadagiti nagdadakkel nga asok. Sorry, Tita Lala. Diyak ingagara pasakitan tirik nayo. Nasakitanak lang amin. Gapo iti pananginsultuyo iti ina. Pumanaw kan, bastarda! Napaidam dalaunay. Diyos ko, tulungan nak. Tapno may turad ko dahito yung mapaspasamak itibiyag ko.
Ay na, manang. Ay, nagalas ta itsura, manang. Nagdadakkel dagita bibig mo aksangit. Rico, no amumla ko ma, nagrigat ti sasaada kita. Adangag pa'y so amak, ngam dinak matgayam matulungan ka dagiti ka sa pulag. Amam mermiraot. Sige, Rico, panawan kan ditoy. Ay, naimbaglakin din Tas anak akaskan ka na iyanak, itilaksid ti kalaysa. Anya? Sige, panawan kan ditoy. Awan matlaang tinasayat ngay bagam kanyak. Anya ka mo, Claire. Pinadakkel mo lang ti parikot. Nagpakumbaba ka lat takuman kanilala. Anya nga ita, di awan naganap mo. Papa, may turad ko ti amin. Ingamjak may turad. No ni nanang ti insultuan ni Tita Lala. Kasya talaga ti ugali na. Isu arumbang ko mapinaspasuro tamlatan. Papa. Pasensyakan. Ngayon awan may pabulod ka o kwartakin ka. Pasensyakan anak ko. Papa, kasano akon? Kaya't kamot atulungan. Amumat asanak ang makairwar ti kwarta no saan nagdalan kanilala. Sige nga ron, Papa. Pasensya kayon. No nadadaal ti oras yoga po kanyak. Nasaya at tasimangpat kan Jojo. Ala, agtugaw ka nagsarita ta. Makaungungat ka manan. Talaga! Agraraman day nga anak mo itirwar. Kundi adal pay lang, no di mat gayam kabailan ti agraraman nga inana. Masyanak mat kan ni Claire nga anak ko. Isa ano mabalin? Pabuludan ta pay lang. Sana bale, agtrabaho agtapno masukatak ti pabulod. Adamat isusweldoyo kanyak. Anya? Ha? Saan amabalin? Jak to pabuludan dagijay nga agina, nga uray mangirnagda. Sapay ko mata maawatan nak. Anak ko ni Claire. Isa pagrebengak ti tumulong karagiti kasapulan na. Basta, jak kayat atulungan dagijay nga anak mo. Di mon ipilit, no di mo kayat nga ipulong kakin ni daddy. Naawatan? Syakmat ita ti makisaritaken ka, Jojo. Apay ka di dati. Kaungat naksaman. Pinasakita manen tirik na ti anak ko. Apay, kayat mo kaniya dumikar manen ti sigo da sakit na iti puso, gapu kadagiti aramidam. Sorry, Daddy. Saan ngamin ang gustuhan ni Lala ti panagkid daw ti anak ko kanyak iti tulong? Apay ngamin ngay pakamumpay lang kinilala, no kayat mo atulungan ti anak mo. Di mo't kunak nga ilimid mo ti anyaman nga aramidem, no may papanen kadagiti aginam. Napanunot ko ngamin, ang saysayat mo't lang no maamuan na. Tapno awan tumanan ti singsingir na kanyak. Ngam saan na kayat nilala nga da komunikasyon yo iti aginam. Iso nga ilimid mo lang no kasarita mo da. Ala, ited ko ti kasapulan ti anak mo. Basta agtungpal ka, iti ibagak. Agyamanak dati, di kayag danag. Agtungpalak, iti tulagan tayo. Kumusta kan, lovely? Jojo, anya ti raramidam di ti balay? Mga numaamuan ti asawam ti kaadam dito kat mangriribok manan. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mabalin ka di apastrekan nak, lovely. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ti serya tayo alawas ang napauluan. Bidot, apang magdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.